سيد السادات شفيع العصاة يوم الحشر والعرصات أحمد محمد مصطفى صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد od Allah koji traži pomoći neka mevlud pejgamberu provuči u džennetu koji traži hurija kad se uči Mevlud neka posluša za džehennem koji misli i briži kad se uči Mevlud neka ne bježi pomislite ovaj svijet hoće proć na mašerna i na sirat valja doć al da piti u džennetu ko traži neku srcu salavate zadrži spominjati svog Boga u poslovi, to je vađib na roba. Boga drago ko spominje sitkile, Allah njemu olakšat će poslove. Kada bude Božje ime najprije neće izać, pružan posao poslije. Načas svaki Allah, Allah vikati, Bog će nama vas da posao lakšati. Ali srcem ko Allah spominje, odmah od njeg svaki gunah otpadne. Božje ime ko spominjat nauči, on kod Boga svaki murad do kući. Odi slatko svi da Allah vičemo, od žalosti mi da laškom plaćemo.
Bog je jedan, u to šube nemamo, za vas da je na to iman imamo. Aršu čursu sahibija Bog dragi, iz neimanja ovaj svijet on stvori. Koji traži da ga vatra ne prži, nek u srcu salavate on drži. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Salatu wassalamu alayka ya Habiballah. حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله. Dragi moji, što ću vama ja riječ, poslušajte, to je jedan vasijet. Ko posluša što ću njemu besjedit, njemu duša mirisala na džennet. Da Bog njemu svako dobro pokloni, koga niste, a i dom nakloni. Ako hoće ovu dovu da uči u saniku, nek Fatihu prouči. Damo saniku da još uvijek Fatiha. On je svoja golemoga i traga, on najljepši i najbolji kod Boga. Odabro je njega Allah svakako, ali kon ostanije baš nikon. Bog stvorio Muhammeda najprije, pejgamber se on rodio najposle. On je poslat da naputi svakoga, njegovo je svašto makbul kod Boga. Ko se boji da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Assalamu alaikum ya Rasulallah. Programa Hora. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka